caution about the usage ya local revenue. Now, ochanga ngomu abamu some districts bacha bakorectinge local revenue bakigireta uronde cyeko ziregireta kibura hato umuntu akugira ata n'ubuturabe ntugushora bwo gukozere so ntwenda kubashaba baturikiriza ngo umuntu yashozura umushoro gwe arebe value y'umushoro umuntu akubasa gushora umushoro gwo kugira ngo akore bamukorera amarwaro bamukorera amashomero na kandi ukashanga naza yirwaro akarondo mbaze ukabura akiza yishomero ahirize gushora imishoro akaza yishomero kandi bakamushaba mitwaro 50 miliyoni emwe ya school fees. So we are saying abantu ntwenda kubashaba ngo umushoro timobi kongana n'umuntu yagumana ashoro umwaka gumwe 2 3 4 akashanga kandi umuhanda gwe yamara imyaka 10 tabaka gusharaga tahine cyo baragukozere hato umuntu nawagera ati bito umushoro gwe gubwo gwaje. So ntwenda kubashaba kugira ngo umushoro gwa umuntu yagushashwire agaruka arebe ahabwaki nashashura umushoro gwe arebe reason ground ako umuntu yaza kujya atakashanga umuhanda gwo gushazire akareba ishomero ry'abana baye bakushomera abayo mbombekaho akareba irwaro yaza yakashanga yo mbazi ninga abayo nubombeke bindi nawe nagera amani gwo kureba ngo then twine muna n'indijo challenge ya defaulting